Odbrana. Časni sud, ja bih želeo da kažem za zapisnik informaciju koju ste i dobili, da je gospodinu Mladiću 3 puta izmeren pritisak za vreme pauze. Prvi put je bio 175 sa 96, drugi put medicinska sestra mu je izmerila i dobila 180 sa 80, a posle 15 minuta 180 sa 80 ponovo. To se zove krizom hipertenzije i zbog toga tražimo od vas ili da prekinete ovo zasedanje ili da odustanete od čitanja rezimea i pročitate presudu kako bismo smanjili dalju mogućnost da se naruši zdravlje gospodina Mladića s obzirom na vrlo delikatnu situaciju u vezi sa njegovim krvnim pritiskom. Gospodine Ivetiću, veće je odlučilo da ćemo nastaviti sa čitanjem sažetka presude, kao što smo i nameravali. Savet lekara koji smo mi dobili je da situacija nije takva da bi zdravstveni razlozi trebalo da nas spreče od nastavljanja odbrana. Časni sude, onda bismo želeli da to bude napismeno, sročeno i potpisano. Predsjedavajući, gospodin Ivetiću, ja sam izneo odluku i sada ću nastaviti da čitam presudu. Gospodin Mladić želi da se konsultuje sa svojim zastupnicima. Ako to čini tako da niko ne čuje vaš glas, gospodine Mladiću, i molim vas da sednete. Mr. Mladić, Mr. Mladić. Gospodine Mladiću, molim vas, sedite. Mr. Mladić, if you continue... Gospodine Mladiću, ako nastavite tako... Prekinut ćemo sa radom. Prekidamo sa radom. Gospodin Mladić će biti udaljen iz sudnice. Mr. Mladić, Gospodine Mladiću, prekidamo sa radom, spustite zastore. Gospodin Mladić biće udaljen iz sudnice.